डाली बसाई मामा रखुची डाली मोर तो दिया बोलने मामा को अब पच्चा चले এগুলো করছি যাই मामा आता पोड़ी दे तो चले टेस्टी करते মনটা পছরে পড়ে ডালটা দেখে ধরে দিচ্ছি सब डाली मसला भजा के रखे ପୁଅ ତ କିଛି ପରିବା ଖାଏନି ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା डाली ଡାଲି ତ ମେନ୍ ଆଉ हो गया तो तुम्हें हो गया तो हमसे पानी लगी ଡାଲି ओके कौन क्या लगी ଆଳୁ ଭଜା ବଡ଼ି ତେଲରେ ଭାଜିକି ଦେଇଦେବି ત્યારે ବଡ଼ିଚୁରା କରିଦେବି ये तो कौन सी क्या कंपनी चालीस पहुंचेगा बनी क्या कंपनी 40 इसका भीतर पहुंचेगा बनी आज तो बहुत बार कर दिया आओ आओ हम आओ पा दो आओ आओ भजा हेले मो मामा देखिबे तो बे रसुन पियाज ପିଆଜ ଏବେ ଛୋଡ଼ିବି ଯା ଗାଧେଇ ଆସ ଯା ତେଲ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଗାଧେଇ ଆସ ତେଲ ମାରିକିନି ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି ଆସେ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ମୋର ତାହେଲେ ତଳକୁ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେ ବାପା ଟିକେ ନାଗୁରୁ ବସିଯା ওষুধ মেডিসিন খাইবেন বসে যাই টিকে না যাইকিনি ইଏ କରିବେ ପାଣି ଟିକେ ତେଲ ମାରିକି ଯାଇ ପାଣି ଢାଳିବୁନି କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଦେହଟା ଶ୍ୱାସ ଯା ये सब आपको देखिए ଡାଲିଟା ଫୁଟୁଛି ଆଳୁ ଭଜା କରିବି ବଡ଼ି ଭାଜିବି ଆଉ ডালিটা ভালো খসড়াটা তো হেলে খসড়া
ତେଲଟା ପକେଇବି, ବଢ଼ି ଟିକେ ଭାଜିବି, ବଢ଼ି ଟିକେ ଭାଜିବା ତେଲ ପକେଇ। ଆଉ ପୁଅ ରାଗ ଖାଇବନି, ତେଲରେ ସେମିତି ଭାଜିକି ଦେଇଦେବି, ଭାଜି ଦେଇକି ସେମିତି ଖାଇଦେବ। ବଡ଼ି ଚୁରା ତେଲରେ ଟିକେ ବଡ଼ି ଭଜାଉଛି। ହେଇଗଲା, ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜିକି ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ତେଜପତ୍ର ପକେଇକି ଡାଲି ବଘାରେ। মোবাইলটা তଳ করে হাতটা দিয়ে দেবো। ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ି ପିଆଜ ପଡ଼ି ଡାଲି ବଘାରିବି। ଆଉ ପୁଅ ରାଗ ଖାଏନି ତ ରାଗ ପକଉନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋବାଇଲ ଦେଖାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି। ରାହୁଲ ଯାଉନୁ ଗାଧେଇବୁ। अरे जा राहुल, अरे जाऊनु न गाधेबू जा टाइम हो जाऊे बापा छाड़ी जी भाई कति गलु
ଧନ ଡାଲିଟା ବଘାରି ଦେବି।